matur majikan balik esuk majikan cangkeme mampu minuman tobat alesane diajak batur melekan tobat majikan mani pegat bisa sampai nontok kalake majikan bulan rima buka tak wis kudu goyang gak bilang mas teman bi balen mati angker gaya sidikin kok gaya nemen tak amat dur tetap baik majikan aduh majikan saya arti ledeng ketika ya aduh majikan obat kisah kami majikan mani iya ya kang mas majikan no majikan tua kumpul kabeh mau ketemu Lili juga dia iya ningan majikan 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 hayo pengantin 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 obat larati pengen isi gue lagi priwen keturunan majikan kang wis ninggal mamagi mamagi asik pengantin ora tahan nyanggani penderita dalam mama Anggi selalu ugal-ugalan coba kang maringi dungi anugal-ugalane inget nih keturunan anake wis gede-gede pegat bisa pengantin metu salah ai jalan bulan rima bokapan wis kudu mamanggi balen mati angger kaya sing dingin tetep bae alarm pengabe balung emi kanye majikan 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 pengantin sayang tobat mamanggi asik mamanggi tobat kanye majikan mamanggi sayang asik mamanggi pengantin 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 glodang mani iya ningan pengantin arati pengen isi duwe lagi riwen keturunan kang wis ninggal kari majikan maning tobat mamanggi sayang mamanggi aye ora tahan nyanggani penderitaan jelang sampean selalu ugal-ugalan pengantin coba kang maring ngeslote anugal-ugalane inget nih keturunan mama Anggi aduh sayang pegat bisa sampai nang entong talake bulan rima bokatan wis kudu balen mati pengantin agar kaya sing dingin pengantin tetep baik gawe nyiksani batin iya ningan patik latak ya mi ayo mi pengantin pengantin mamanggi sayang pengantin mamanggi pengantin atur suwun majikan
Bos Taylor pengantin sayang mamanggi matur kesuwun. Lara ati pengen isi ganti lagi priwen keturunan kang wis ninggal buat manten sayang ora tahan nyangkani penderita dalam sampeyan selalu ugal-ugalan coba tak mengeringin inget nih keturunan anake wis gede-gede lamun pengen rumah tangga bebarengan aja nganti awan bengi keluyur paling esuk sangeme pambungan alasannya ngeder ya tiba kita nunggu dulu ya majikan maning majikan tua penggalis tok talake bulan rima dokatan wis kudu balen mandi angger kaya sindiri tetap baik kok arek kita nor goyang more karepe dhewe